ngira ngo nkuko mubibona rero uyu munsi turekeje ahantu rwose tutapfa kubona Fromire. Hangane urabona ko ni mu bipangu, urabona ko ni mu bipangu kabisa bigiye bitandukanye, urabona ko ni mu bipangu. Ngiye rero ni wa wundi usanzwe, wundi usanzwe Musima Design niyo amazina yanjye. Urabona ko turi kujya dukata ahantu, muratungurwa nitugera ahantu rwose mugiye kwa mwibonera. Hari ubuzima bwinshi mutajya mumenya. Hari ubuzima bwinshi mutajya mumenya, ariko nanone buriya biragoye tuze kugendana gake gake. Hari umuntu ndi kugira ngo kabisa mu masegonda make mbe muguyeho. Namubwiye ko ndi bugiye kumureba, ariko ntagazi ngo ndamugeraho bigenze gute cyangwa se bimeze gute. Mutipe rero ngira ngo mujya mubumva kuri mikoro za radio baziciye kabisa, ari gucimaka bavuga y'abantu kumva mikoro za radio bazigaruriye ibihu. Mudukurikiye kuri izi radio zacu cyase, mudukurikiye kuri mikoro za radio zacu kumva mbese kabisa ibintu babiciye. Uyu munsi wari umuntu ngiye kubatungurira mu segonda segonda rimwe nkuko turi kuri Segonda TV mu minota mike cyane ngiye kuba mugezeho. Tuza we twibanire kabisa. Ureba wari uraza kumenya wari kabisa. Reba hepfo buri ari gucana imbabura. Reba hepfo gatoya uramubona, kanze mu kwegereza gatoya urebe. Dore nguwo gato uramubona. Uyu nguyu mubona ni umunyamakuru. Uyu ni umunyamakuru avugira kuri mikoro za radio, ntago nababeshye. Dore nguyu tu muramubona avugira kuri radio. Kabisa umutipe rero numwe mu bakura mu rubuga rw'imikino hano mu Rwanda. Uramubona ariko dore nguwo ntaratubona yarambonye habuzeho gatoya cyane. Sibyo ko mise mwihisha. Uramubona do. Tumwegere rero tumuvugishe ubundi wumve ukuntu rwose agiye guhita yikanga. Uyu mutipe akora mu mikino, ni mu rubuga rw'imikino. Uretse gato rero tumugeraho wirebera. Yes mwana Ivani. Man, ushe hano ufite na kamera mwana. Ako nta bintu bya danger man. Uwagiye ubwira umuntu ko uje kumureba basi. Nta bintu bya danger. Ubu wamfashe n'ikindi cyane mbabura. Hapi nta kintu nigeze ufata man. Abantu bateza kamera kuri. Abantu beze neza ariko. Ntari bariko nawe uranongera. Baraba nyine. Nsubu. Man, ubusubira ubuje kurya ku gatsima kandi. Hapi nubwo narabifata ariko nta bya prodinga man. Hapi nta ntugire ikibazo kabisa. Ubuzima bwo muri gato nyari. Ibintu byane by'abakameramani tuba twigendera. Utugoye gitumo. Oya ntago ari gitumo. Sero ubuzima bari cyamamare. Yewe ndo. Sanze narateka ukubona nani mongira nyine tu. Ako ndabona birimo neza fresh. Urabona ko imbabura yanje yamaze kwaka, ariko rero mbabure mwana. Mbabure utaza kubishyiramo. Oya ntabyo nashyira pe. Oya ibingi ntabwo nabishyiramo. Noneho nawe. Gusura ntongoye. Gusura ntongoye tu. Ntabwo ko wagera hano mu kavumo. Basi ndo akurangiye. Wana nubizi ni vuba ni nk'isegonda. Kamera zanyu zirakora aho umuntu agize. Wana byatari. Nize kumeze neza ariko. So turaho uyu munsi umuntu akazaba yabaye. Hase uyu munsi nagwa gakuze man. Uyu munsi twaruhutsemo. Uyu munsi wari ufite qualification ku. Naruhutse niyo ubona sanze. Hase we nagwa ndakugeraho mu rugo kumva ntari bukugeraho man. Numvaga ariko uraza utuje mu nabirande. Cyamvaga ntanahaza. Urabona hano tuba twibera se wa. Ndabona kabisa ni fresh. Ariko fresh kabisa. Ariko ntabwo inshuti nziza wa. Oya nta bintu bya danje umusaza. Inshuti nziza pe no. Ibintu bya danje. Numvaga ubu ngubu uraba wamwe. Ahubwo se reka nkubaze. Masegonda make turagutunguye tukugeza, ariko nta bintu bya danje. Nicyo wabwiye. Kukigeranye no kurya wa. Nyine wewe uratubwira mu byukuri umuntu turi kumwe ninde. Genda ndenze kumabwira umuntu tugiye kuba turi kuba mu minota mike cyane. Bawuye ni mu masegonda make. Tuba turi kumwe n'umuntu batazi. Ariko baraza kumusobanukirwa nyuma. Tubabwire ko turi kumwe nande. Urakoze cyane, ariko nawe rero urantunguye cyane. Ni mu masegonda koko. Ni mu masegonda man. So nkuko mubibona bangwe gitumo nyine ndi wanjye. Ariko ndatunguwe nyine. Usanga urabona dukweto nari ndanje kuducafuza hari. Wari umaze gucafuza n'inkweto fresh kabisa nta bintu bya danje. Umukanje ngiye guteka. N'akanimba yaribonetse. Kandi rero ndaba maze kubiterekaho bura wikojeje mu nzu gatoya. Wasanga byinshi cyane bimaze gutunga. So ngo rero nanjye ndi
abanyamakuru nyine nkuko mubizi gusa nyine mbabarire ndasabye wa mugabo humura ntugire ikibazo reka tubabwiye ko nyine twari dutunguye umuvandimwe wacu ni umunyamakuru mugenzi wacu akora mu rubuga rw'imikino muze gutoza mwe mukurikirane mumenye ngo uyu muntu akora mu rubuga rw'imikino njyewe ntabwo ndi buhavuge wambujije kubivuga bakereka mbigira ibanga ariko buriya ntabwo nzabigira ibanga bisaba kuba basi ugirira ibanga kuko turi abantu imiyaga nayishyiramo ariko ntabwo ndi buze gushyiramo myinshi cyane byanga bikura ubwo nyine akako kabaye akodi nyine nigende rero njye gushaka uburyo ndeka nkwakire